Počitavani patrače, dobry večer. Na počátku dnešného peršoho junického nedzeľového termína, jak i zvyčajno budeme emitovať televizijni magazin, a potim tako od 21 hodini našu programu predlužujeme s širokim planom. Nazdavame še, že preprovadzice prijemni večer s našu programu. Opatrime, jaki temi našo kolegove pririhtali za dneškajši televizijni magazin. Iz toho večara u Dome kulturi otrimal še humanitarni koncert šitskih združenja hraždanov u kulturi Kocura. Ruski narodni teatr Petro Riznić Djalja 29. maja u velikej sali Doma kulturi u Kocure vyvedol premijeru svojho 22. pošore projekta predstavi Beremeše tak nam i treba. Svoj perši nastup na tim festivalu pred publiku mali hor društva Rusnacov zo Srimske Mitrovici i hostci festivala kamerni hor zo Bačkovo Petrovcu. Ženi na sceni, nazva talk show, a kotri na sceni Ruskog kulturnog centru otrimali 5 mladi novinarki zanjati u naših medijoh. Jak i pravi poljoprivredni sajam i perši školjarski otrimani 31. maja u osnovnej školi Žarko Zrenjanin u Gospodžincoh mal svojo kulturni, edukativni i zabavni zmisti. Preto tu na dva zavodi prihodzela je ekipa nacionalne geografiji, z njima prilohi o najvekšej harči i najdženi 3, češki vecek 200 kg. Na tim samitu sportistov školjarov osnovnih školov učestvovali kolo 1600 zmagatelji i 350 nastavniki z skorošitskih školov u Vojvodini. U Ramiko humanitarnej akciji za zberovanja pomoci za nastradanih u Viljivoh každodnjovo še organizuju rižni muzični koncerti. Tak i u Kocure 5. večer organizovani humanitarni koncert šitskih združenja hraždanov u kulturi Kocura. O počatku emitovanja radio programi u Švece i o ruske programi na radio Haboh Novoho Sadu zainteresovani mohli čuti iz toho dnja u etno klube Odnjate od Zabuca u programi u Ramikoh Noci muzejoh. U Kocure u etno klubu Odnjate od Zabuca 30. maja organizovana programa u Ramikoh Noci muzejoh, kotra bula pošvecena 65. ročnici ruske redakcije Radio Novoho Sadu. Organizatore naši viteljoh upoznali za rozvojom radiofoniji, zdohadli na Nikolu Teslu, kotri perši tolkovo sposob produkcije radiofrekvenciji i na počatok emitovanja radioprogrami u Švece, a najveće bešedovane o ruskej programi na Radio Haboh Novoho Sadu. Zekujuci hlavnej redaktorki Radio Novo Sadu, ruske redakciji, Zlaticinja Radijoj, Zmedostarice Dečko, na ktorim zňati nejakí najvažnejší emisiji, ktorí išli na Haboh Radio Novo Sadu. Takže teraz, posle kratkoho informovanja publiky o istorijatu i nastanku radija, ktorý známe, že u stvari patentoval 1878. roku naš Nikola Tesla, on je tvorec radija. Rozvoj do, povedzme, počatka emitovanja u Jugoslaviji starej i vecka poslevojnovi počatok emitovanja na Radio Novom Sadu okreme našej ruskej redakcije. Iz toho večara u Dome kulturi otrimal še humanitarni koncert šitskih združenja hraždanov u kulturi Kocura. To kuda zavičajne žridlo, kuda žatva, etno klub Odnjate od Zabuca, KPD Dok Kocur, mesni odbor Ruske matke i predstavitelje kulturnog centra Verbas. Milo nam, že učestvujeme u humanitarnem koncertu i že pomagame nastradalim u poplavi. Toho večera mi šerco polne. Po dvoch osnovoch na taký spôsob sme upljeceni tu. Перше прексовито ми се заjednici, to moja ideja, budemo še i drugi pravi koncerti, da sme tukaj naše poncelkovi skacki, šitski združenja u kulturi, ta i škola i to ti asocijacije u kulturi zišle, reku dajte ljude, mi všeše na taki sposob pod kavičkami grebeme za budžetski sredstva, dajme mi na taki sposob konječno dato državi, tim ljudom, ktorí v nješte sceni
Prilapene to i na Sovitu mesec zajednici, prilapeli to i kulturni djejače i nije nješko mamy rezultat. Polna sala i kulturne prosvjetno društvo je dok dalo 2 recitacidom, jednostavno každeh to co mohol, to jednostavno po mojem istoriji nahviljka i dumam, že to naprijam i formula za žatvu, čutku i nadalje, jak drugi mamy manifestacije kulture. Na schadzki Sovitu mestnej zajednici хторіше отримав скорий да 10 дні, kiedy był czas, kiedy boli to ti poplavi. Mi še dohvareli, принесли сме заjednicku odluku da pomogneme dajak ugroženim u tim nješćestu. Zdumali sme da otrimame humanitarni koncert, jak od humanitarne veče, po nješka i večer muzejoh, ta mi tiž tak učestvujeme z programu, u ktorej učestvuju šitski kulturno-umetnički društva za Skocura. Zajedno sa žetvom učestvujemo da pomognemo nastradalom srpskom narodu. I baš sam šťastlivá, že učestvujeme u tej prekrasnej priredbi i šťastlivá som, pretože pomáhame tým, ktorí nastradali u poplavoch. Ako organizator bude organizovao još nastupa, mi ćemo vrlo rado doći da bi ispunili celovečernji program. Volimo da igram to što smo naučili, to da igramo, ja volim to da igram i da pomognem drugim ljudima. Volim te da pomažem ljudima. Ti pevaš ili igraš? Igram. Паче ми ще такі фіні концерти отримую і ще помагав у поплавок і надам, що буде ще такі концерти. Не для за такі средства, nego i dalje. Da imaju i higijenu i sve tamo, da im bude lepo, samo da im pomognemo. Da im še pomogne da dobiju šitsko, te raznimaju. Kocur mali valal, ali ukazal, že ma veljke šerco. Učešníky humanitarnog koncerta špivali i tancovali. Publika ih njesebično nahradzovala z ozveljkima aplauzami, a šitski vjedno pomogli pod ručom kotri potrafeni z ozviljivami. Jak še daras brali mladi po naših ruskih mestoh, mogli ste vidjeti četvrtog večera u Kocure. Nije Franta u pitanju, ali je komedija, ktoru u Kocurskim dome kulturi vivedol naš profesijni teater. To je upoznam jak svoje šerco. Uzmi u njih to nje začera. Ruski narodni teatr Petro Riznič Djalja 29. maja u Veljkej sali Doma kulturi u Kocure vyvedol premijeru svojho 22. pošore projekta predstavi Beremeše tak nam i treba, ktorú po textu Jana Lazorika režiral Silvester Dorokhazi. Predstava má i podnaslov Sličky zo narodného zvyčaju, bo je u sušnosti inscenizacija predsvadzebnih i svadzebnih običajov zo muzično-scensku i folklornu formu vyvedzena na komični sposob. Možem povedati, že som bar zadovoljna z vyvodzenjem predstavi, bo velike číslo ľudov še prišlo patriť predstavu, polna sala bola i možem povedati, že bar sam zadovoljna i dumala sam, že tak isto vypadne. Krivo mi, že som nemohla patriť zo publiky,
ali tu som bola i za kulisoh i celkom mi še počelo, kľapkala som im kedy publika. Co bolo najťažšie pri tej zakončujúcej fázi? Думаš u glumi? Nie було nič také ťažké, celú predstavu sme dobre uvežbali, najčešće було, že sme glumeli bez tikija. Щиро почало mi ще, було горуцо. Ось так ще. Keď som hral, vše було горуцо, keď god príde na binu, vše горуцо. Тут ті люди тут шедza, oni rozdoužívajú, tá teplosť prichodí od nich. Ja думаю, že som mal najmenej textu i najčešće було naučiť. Але не було тяжко робити. Робити, як робота було ще приємне, зато бо люди, з якими я сотрудзував, були барс веселі, барс добрі люди. Jednostavno було фіно з ними проводити час. Ja думам, že i ja zadovoljni kad publika zadovoljna. A vidjeli smo, že publika ne se bila zadovoljna. Z premijeru i... Jak to bilo glumic u Kocure? Ja i bar svino, až som še truzol dakuz i po kocurski da bešedujem, toto ešći holti, to mi tak ležalo. Tak solimos bešedovazi. Truzol som še da. Nažalj, ciki njetu, škoda, že nas nije patral, jak bi to vypatral, jak bi to on šitsko dal, jak bi to on odbavil, bo to u stvari ja bavil mesto njoho to tu ulohu. Žalj mi, že tak še slučelo, ali bar mi milo, že to ti mladi zesi tu, najsi talentovani. Najsi zoznja treba i dalje i robiti i tu buze najsi talentovanih zesov za teater, že bi i dalje predložili to robotu, co ciki započala. I ja i Rangers Verbasu, a poznejší Mišo Varga, ktorý nažalj musel zameniť Cikija, hej, co mi bar žalj. Potolkovali sme decom, že to len predstava i to bavisko, i že na scéni sme kolegove, vonka spoza Zverov Doma kultúry, lebo scény, lebo čo, znova sme bači, Andja, to si ja znam, a tu sme na ty. Tak sme še postavili i ja verím, že preto i úspech bol. Tú predstavu sme tak nešťastlivo, hej, mali sme ju dať 21. apríla, ale slučilo še to, co še slučilo. I rachovali sme, že bude trebať jeden dlhší period, že by sme toto všetko prebrozeli. Okreme ja, bo ja bol bar sveľo viazaný so Cikijom. Rokami sme boli v jedno i bar sme še rozumeli po pitanju Kerestur, Kocur, bez uvredok, bez ničoho, ali sme še pravili takí figli, ktorí boli bar dobre prijati u Valade. I u Keresture, i u Kocure. Bez da jako hnjivu, ljebo co. Posle toho všetkoho pochopili sme, že co dlúži napravíme pauzu, bude väčší problém. Naiste som oduševljena, nie môžem miru nájsť, jak glumci to porobili. Prezadovoljna som. S ohľadom, že co nám še všetko slučelo i pauzi bolo tako, nije moglo baš emociji všetky pozberať, že bi še na bini ukázal to. Ja videla od veljih i glumcov, ali každa im čest, ja im inčujem i cahli všetko toto. I najse onješka še vidalo še, ukázalo še, že keľo udatna predstava i keľo naiste dali všetko od sebe, že bi publika bola prezadovoljna. U tým projektu sme prešli veľkú i dlhú dráhu, na ktorej bolo i príjemný podíj, i menej príjemný podíj, ale to na koncu korunované so úspechom i to úspech sme podzeljali za kocursku publiku dneška večer a nazdávam sa, že budeme putovať, hostovať po našich štredkoch i že tú predstavu môže byť znieme i za televíziu. Hej. Ja dúfam, že ansambl dneška večer bol vyjednačený po kvalitetu, nebolo vidno dajaký oscilácií, neboli dajaký veľký rozpon medzi tým glumcami mladýma i staršíma. I každý odrobil svoj zadatok na úrovňu. Ja še nazdávam, že takí projekty budú i nadalje, zavišu, že keľo Ruský národný teáter Petro Riznik ďaďa bude dostávať sredstva. Pretože keľo sme informovaní toho roku, to bude jediný projekt.
Svoj iskustva i mladosci na kocurskih teatralnih deskoh ukazalše veci jak uspišni, a predstava, okrem že zabavela i do slizoh našmijala publiku, všelijak ju i evokovala, ale i edukovala o starih ruskih zvyčajoh i tradicijnim kulturnim skarbu. Horski festival Karpati, ktorý včera otrimani u Verbaše, toho roku bol pošveceni kompozitorovi Stevanovi Mokrancovi. Nastupili 6 hori, a penježna suma pozberana za Zuhodnicoh bude pohasnovana jak pomoć žiteljstvu, ktoré nastradalo u njedavnih viljivoh. Stevan Stevanović Mokranjac, rođen 1850. So kratkim zdohadovanjem na vyznačného srpskog kompozitora horskog špivanja Stevana Mokranjca, čija šestoročnica od Šmerci napunjuje toho roku, i so s privitnima bešedami počesnih hostov spred naših kulturno-političnih institucijoh, jak i domašnjih členov kulturno-prosvjetnog društva Karpati, počala štvrta smotra horskog špivanja u Verbaše. A povolali smo uglavnom društva, ktorí už prichodzeli, i to Novi Sad, Kerestur, Đurđov, a hostci boli zo Zbrčkova Petrovca. Prvi raz. Či ste všetkých, ktorých ste povolali, všetkých še zjavili? A všetkých še uglavnom zjavili, hej. Zo Zverbasu na tot zavod prisutni mali na hodu čucljem horodski hor, ale nje i hor domašnjih. Svoj perši nastup na tim festivalu pred publiku mali hor društva Rusnacov zo Srimski Mitrovici i hostci festivala kamerni hor zo Bačkovo Petrovcu. Jak už potvrdzeni i uspišnejši učašnjiki i toho roku nastupeli hor Rozanov z Đurđova, hor Doma kulturi i cerkvi Svjatoga Mikolaja z Ruskog Kerestura i novosadski hor Harmonija. Festival ste na hodi pozberali, jak sme čuli, až 6 hori, ale jeho organizatore potvrdili, že še on otrimuje u nevýhodnejších uslovijoh, jak po teraz, ale že še našlo dzeki i moci organizovať ho, hoć toho roku bi ostala finansijna potrimovka lokalnej samoupravi. Hajde i se možeme, i sama država bola u češkoj situaciji i do maltene do skoro 2 týždni sme ani neznali, že či da premeníme termin, či da ostaneme pri tým. Međutim, jak se zmiriovalo situacija, tak i mi ostali u partiji, že nam to už teraz prechodzi do takých zvyčajných robotov, že to my môžeme do týždňa zrobiť i formovať to sami festival, jak mi patra. Nažalj, i tu smo naišli na jednu počeškost, to jednostavno nie dobili sme nejaký odbit od lokalnej samoupravi, to jest lokalna samouprava rachovala, že u tej chvíľky mudrejšie, da će to ti penježi unaprijama na jak humanitárne dolu za poplavenih. Ja rozumím, že to treba i to sigurno, že dobre. Međutim, evo i mi dneška večer, znači každa kupena uhodnica bude uplacena na rachunok za poplavenih dolu u Srbiji. Keď Češko všetu nacionalni sovjet i preto i snuje nacionalni sovjet, že bi pomáhal baš tedy keď najčešće. Mi máme odrezene sredstva pre stali rok, ali jezi pozariadovo sredstva za ktorý sme teraz vyboreli u autonomnej pokrajini Vojvodini po novim konkursu i keď nemôžeme my, jak nacionalni sovjet, šepatrime holim nejaký vyšší úroveň financijoh, keby sme mohli pozberať. Ja bar si spozivani, že týdzeň pred festivalom nám lokálna samouprava odkazala potrimovku i prosto še obávam, že jak treba, že by sme zorganizovali i našu nacionálne šveto, ktoré teraz treba u januáru sljedujućeg roku, že by bolo u Verbaše. Bilo z ich boku opravdanje, že chvíľkovo je veľo väčší potrebi, že viljivi boli, že ľudia stvarno zagroženi.
Muszę rozumieć, że Rusnacy ще дзечні odbolali każdej humanitarnej akcji i wielu pomocy poslali Rusnacy, więc by nie trebali się tak odnosić z gunom, żeby nam naši festivali cerpeli pre toto, bo mi ih ustanovili, žebyśmy čuvali svoju tradiciju, svoju kulturu i za toto še muši naći sredstva. Dom, že švet nješme stanoc, že kultura, ktorá osnova jednoho naroda, znači i u Češkostoch muši istnovac i muši buď tu s nami, bo keď my, jeden národ, nebudeme čuvať svoju kultúru, vecka nebudeme mať ani národ jutre. Že še domašnje potrudzeli za objesť čečúci problémy, bolo vidno i po namahanju, že bi u programi obdumali každú drobnicu. Hoće je ljem na samim počatku, Horski festival Karpati i osnovatelje nas davajuše u buduce ljepšim dňom, jak i vekšomu porozumenju zajednici. Ruski kulturni centar u Novim Sadze každý rok rihta adekvatnu programu za 25. maj, da kedišnji dzenj mladosci. Tohoročne druženje pred dní žalosci premesene za 30. maj. I toho roku tema bula mladež, ali na tot zavod o sotrudnictve s mladima pripovedali 5 ženi, ktorí robia u ruskih medijoh. Sanja Marković. Ženi na sceni, nazva talk showa, kotri na sceni Ruskog kulturnog centru otrimali 5 mladi novinarki zanjati u naših medijoh. U medzisobnej komunikaciji svoje iskustva u roboti z mladežu podzeljeli s prisutnima. Ta bilo slova o ciljoh u roboti, rižnih anegdotoh i problemoh s ktorima še zočuju, a tiž i o položenju ženoh u medijoh. Ja думам, že ženi, možem povesti, emancipovani su už odavno, ali že teraz je to koniečno vyraželo. Ženi przeczastejsze i u medijoh še veće je z novinarki jak novinaroh, co skoro nie było tak. Často še slučuje, že su ljem pred kamerami ljem ženi, pretože či su kraši, či ne znam, im šak prezentuju visti, či učim stvar, uglavnom ženi preberaju. Možemo vidjeti, že veće ženi redaktorki, veće ženi na rukovodzacih mestoh. Може бузме, ето, шмелши станус јо през микрофона, шмелши станус, може бузме ефикасни, што маме ми својо, не красни боки, ей, маме ми својо манија, пише говорео, ali nedostatki, ali думам, že sme može bus postali ostatni čas da bus šmelši, da bus može bus ljepše sutrudzujeme ženi za ženami. Jedna z poznatih ženoh na našej sceni, špivačka i novinarka Sanja Poldruhi, na schodzevi promovovala i svoj CD, kotri višol za aprilskim čislom časopisu Mako. Reku, dobra, ajde, reku, ideme tam nazad, pa se mušim znimat, da ne možem biti teraz tu pri školi, tu i hala i kišicko. I ona je, a ti mi budeš snimat? Ali joj, ja nije obličena. A ja joj reče, ali ja za radio snimam tebe, nije bude vidno. Aha, dobra, vecka može. Tak što думам, že mi ljepše prehodzim iz radija, jak vi iz televiziji. A думам, že ja najljepše prehodzim u štampi. Ali je pravda, že ljude stvarno nemaju realnu predstavu o tim, poneže i ja kad navolam i kad povem, že za novini Ruske Slobode, abo za Marko, nije bitne, ta še mi napríklad pitali da jedni žeći izuz kameru budem snimati isto, znači nemaju teške, nemaju jako šik predstavu o tim i často ja jedan čas isto bila u radiju i naistek čim uključiš diktafon, to tako jak da šim ne znam co uključili, istekaju od njoho, ali znam, že znova ljubki najčešće do sobešednikoh, bo naiste stekaju okreme mladi, a može biti Rusnaci gdje sme taki mentalitet, še mi vidi, že ne baš chceme še javno vyražovati, ali mnje sigurno, že najljepšejše u štampi. Emisija Časi mladosci sama nazva utoriže slovo mladih. Ti štag namahameše, možda še bodno i trudzimeše, že bi tu bili zastupeni mladi, aktualnosti, co še dotikajú mladých, úspішní našo mladí. A keďže takedy na dajaku tému nepodzeme zňať dajaké slučovanie, dajaku podiju,
neznevашце нам тело и pretože jednostavno нам очужує роботу і тото, že mi na teren не ideme sami. Mi na teren ideme so snimateljom, nam na teren treba auto. Za všetko toto še piše nalog i všetko toto treba dostac i až vecka pojsť na teren. Takže my často máme i tot problem, že da kedy daco ne pojdzeme poprovadic, pretože jednostavno niet ekipy na raspolahanju, pogotovo teraz do Gruša, do ti ljetnje odpočivki. I jednostavno, keď za jeden deň máme napísaný da skeľo nalohy, a u televiziji je veľa redakcií, jak co vi znáte, vecka še tu patri co prioritet. Na koncu konca, hođ preprečenja na stanju u procesu realizaciji roboti, napraviti emisiji za radio i televiziju ljebo popolni zvoki u časopisu nam še uda. Međutim, tu postoji išće jedan problem. Naša mladež ma strah od mikrofona i diktafona, ali nam še udalo popripovedati z jednima. Po mojim domanju, nažalj, u takih čašov žijeme za nješka hanjba bud zrusnak. I evo, kad možem, ja bi to tu na hodovih osnoval povolaz mladih, že še najše nje hanjba bud zrusnaci. To ne znači, že še mušice na štredu ulici busat do peršoh, ali že biste še prichodzeli na taki slični shodi, jak co iz Menješka mogli vidjeti ženi na sceni, že biste še posle druželi i čuvali toto svoje na jedan pozitivni i interesantni sposob. Te omladine ona še jednostavno zna, jak bi še razkape, lebo še pripitomite i druhe i vekšini i vecka njedanji rusnacoh i mladih, že bi še našli i tu nješka dumam, že malo omladine bilo. Думаш, že mi jak ženi, котри на сцени, можеме младих да ако занимировать баржи, že bi še uključovali? Všelijak, ja jakoś taki думам, że mi dzieszka żeni, dziewczata dzieszka sme między mladima, jakoś bardziej się ruszamy między mladima i może być się bardziej interesujemy o tym, że co oni robią, kto to, jakie uspěchy postigli i dzieszka ich poznamy może być bardziej jak od chlapci, no nie znaczy, że by oni isto nie robili tak dobre tu robotu. Co dumaš generalno o tih ruskih medijoh? Generalno думам, že to što celkom ok robi, to temi, ktorі interesuju mladih, to думам, že zadovoljuje šitski kriterijumi, co bi trebali jedna emisija za mladih, odnosno časopis, odnosno radijska, odnosno televizijna emisija. Djevčata ukazali svoju aktivnost i milo mi, že máme jednu novú generáciu, z ktorú sme hodní sotruzovať. Govorim teraz i u svoje meno, poneže mam i odredzenie iskustva pravda u jakých drugih aspektoch ruskej kultúry, ale práve preto môž povedať, že máme dobrú jednu bázu u mladých, z ktorú môžeme robiť dosť dobrý i veľký stvari. Toto smo vam žadali povezu s tim večarom, predstaviti svoju robotu, obratiti povahu, može biti na nas, može biti vas dohadno, že biste nas tako sveci provadzeli, že biste tako sveci sotrudzovali s nami. Думам, že ste mali na vodu toto čuti presto tu debatu, že všetky my, nás 5, robíme toto z ľubovi, zo veľkej ľubovi, u vám všetkým, u tomu, kto ste, co robíte i co posilujete, Počím môžeme znaznieť veľo i nemáme veľkým dákým medii, že by to videl celý švet. My še naiste namáhame, že by to videl voľem náš ruský švet. I že by ste neostali zeška vychabeni, že by vašo uspěchy, váš trud neostal neukazaný švetu, nedopovedzený švetu. To naša misija dom, že všetkých pejcov, všetky to ty roky, i tak i bude nadalje dok god robíme tu emisiju, to ti všetky emisiji, časopisi, to vam obecujeme, dok god še zanimame z mladima, budeme tvardo robiť na tim, že by ste všetky boli, že by povaha bola obracena na vas. Ďakujem. Żeby z tebe nowy widzieć, ja też
Почитувани патраче, здоадњеме вас јаки теми нам остали по конец емисији. Ја ги прави пољопривредни сајам и перши школярски отримани 31 маја у основној школи Жарко Зренјанин у Господинцох мал својо културни, едукативни и забавни змисти. Прето ту на два заводи приходзела и екипа националне географии, знимац прилогио највекши харчи и најдзени 3, чешки вецеак 200 килограми. На тим самиту спортистов школяров основних школах участвували коло 1600 змагателji и 350 наставники зо скорошитских школах у Војводини. U osnovnoj školi Žarko Zrenjanin u Gospodincoh včera otrimani perši školjarski i poljoprivredni sajam, ktorý mal cilj pomognuc malim maturantom vybrac buducu profesiju. Ја ги прави пољопривредни сајам и перши школярски отримани 31 маја у основној школи Жарко Зренјанин у Господинцох мал својо културни, едукативни и забавни змисти. Máme okolo 500 učasnikov. Školjari prišli zo Stemerinu, Đurđova, Bačkoho Jarku, Titela, Sirigu, Nadalju, Čurogu, Žablju i iz Gospodinцов naše školjare. На сајму були присутни и коло 30 пољопривредни продукователи. Preporučili bi se to zanimanje? Preporučujem kad nje najdu da co ljepše. A inače u poljoprivredi može norobizam, može i solidna žica. Takže najsigurnijši za teraz u poljoprivredi. Kto robi ozbiljno poljoprivredi, kto ma co da robi, može da se preživi. Takže im preporučujem ktori ma doma žemi i mehanizaciju šljebodnaju stanje da njidze da bude neki kafanski robotnik, ljubo co ja znam, targovec i za 20 zezri. Sigurnjejši mu je na valalje. Mali maturanti i drugi školjare mogliše na sajmu upoznat zos produkciju kveca, pečarkoh, zahradkovih rošlinoh, produkciju medu, ali i zos poljopривредну mehanizaciju i profesijami, ktorí na dajaki sposob jazani za poljopривреду. Nješkaški dень задумали также máme перший kulturno-medicinski program. Posle toho teraz máme obrazovno-naučnu tribinu na temu proizvodnji organske hrani. Budu prepovedatelje z fakultetu poljoprivrednoho. Potim znova kulturno-medicinski program, pa znova jedna panel diskusija na temu proizvodnji organske hrani. Nješka sajam poljoprivredi, to je drugi sajam, ktorý sme organizovali jedna z ovih drugim školov u našej opštini. Perši bol sajam obrazovanja, ktorý še otrimal u Žablju. A teraz tod sajam, na ktorém še školjari upoznaju z rižnim profesijami. Či tot projekt, ktorý u školi bol za provadzenie o profesijnoj orijentaciji pomohli toho roku, že biš vybral svoju školu i već zanimanje? Pomoglo mi, bo sam otkril, jak imam osobini i već mi ljehčejše pri výboru bude, ali dom što trebalo i prešlo roku da se zrobi, dok mi še nije rozdumovali teljo, da bi imali veći času, jak bi smo še opredzeljeli. A tu kod poljoprivredni sajem, jak si še vidi? Fino, všetko napravene, teraz smo še tako sprešitali, veljo, baš jest takie veljke. Kje si tog projekt pomognul u výboru zanimanja? Pomognul mi, ali zažnjem sam še nje prezeljala za za poljoprivrednu školu. A tvoja buduće? Gde upiše školu i? Думала sam upisat še do medicinske i do Zrenjaninu, ali sam jeszcze nesigurna. Znači, tod sajam, ktorý Nješka tu, nije veljo bude vplyvovať na tvoju odluku? Nie bude veljo, ali še nje sam veci doznala. Думам, že velike iskustvo, že sme prišli, že možeme, že dejakim bude i lehčejše odraziti svoju profesiju, to še tu zanimati. Či u vašoj školi je zainteresovanih za poljoprivredu? Думам, že njet. Že njet, že všetky chlapci su do elektra, bo za poljoprivrednu sam ještě ni čula, že to ste z našej generaciji. A ti še už opredzeljela za školu? A ja jeszcze nie, jeszcze dvoumim. Jest dosta školjarov, ktorí jeszcze nie znaju točno co su, tak da šitsko to im pomaga da pridu do konačne odluki, a co to pijati kročaju u tej našoj programi profesionalnej orientaciji.
Poljoprivredni sajam da jednim školjarom pomognulo u výboru profesiji, a šitskim bul nahoda za druženje, novi poznanstva, dobru zabavu i prezentaciju svoje školi. Đurđevčanje še predstavili s tamburovim orkestrom i recitatorkami. Koncom aprila naša ekipa mala na hodu na Ščivic, opštinu Veljke Gradište u Braničevskim okruhu na Dunaju, ktoriše hranjiči zos Rumuniju. Tota opština ma veljki plani za rozvoj turizma i poljoprivredi u najhodzacih rokoh. Opština Veljke Gradište še nahodzi na vostoku Srbiji u Braničevskim okruhu, oblapja 25 naseljenih mesta i ima 23.500 žitelja. Šedzisko opštini Horod Veljke Gradište zos 6,5 tisuća žiteljani. Možda zvuči neskromno, ali jedna prelepa opština koja ima ono što nam je Bog i priroda dala. Možda zvuči neskromno, ali je to prekrasna opština, ktorá má všetko, co je dal Boh i sama priroda. Tu rika Dunaj, ta zlatonosni pek, gdje išće vše da jedni gledaju zlato i prekrasne striberne ozero. Nachodzíme še na hodinu i pol oddaljenosti i od Beogradu i od Kragujevcu. Po relativno dobrých drahoch imame veľké ambície u rozvoju turizma. Toto naše striberné ozero bude osnova turizma nielen toho kraju, ale i celej Srbiji. Našli sme investitorov zrobené dosť, napravený krásny hotel so kongresnú dvoranu i so veľkým akvaparkom. Tak turistična sezona ne bude tirvat zljem 4 mešaci, ali je celi rok. Akvapark hodzen prijac 1500 ľudzov, sportski tereni užijaz na veljih mestoh, a tiži prekrasni restorani. Maju i 2 turistični lađi u privatnim vlasništve, ktorí voža turistov po Dunaju. Mi smo svesni da... Svidomi sme, že malo môžeme sami, ale patraci na celé okruženje. Viminacijum na 20 km otac, Ramska tvrdinja na 12 km, a Turki obecujú, že uloža 2 milióny eur za jej obnovu. Počala i restauracija Golubatskej tvrdinje. To všetko veľký turističný potenciál. Svidomi sme, že musíme mať i kadry za toto, da sme ešte pred 5-6 rokami u našej pohostiteljno-turističnej školi počali školovať konobaroh, kuharoh, turističnih tehničaroh. Pa najvažniji projekat je sigurno revitalizacija Golubačke tvrđave koje vredi 6,6 miliona eura. Najvažnejší projekt to revitalizácia Golubatskej tvrdini, ktorá še nachodzi u našej opštini, kde treba premestiť drahu, ktorá teraz ide pre tvrdinju i prebiť tunel u brehu. Projekt vredzi 6,6 milióny eur i robimo jedno z opštinu Veljke Gradište. Veljke Gradište dostanie 4,4 milióny eur za podmirjovanje Stribernog ozera i okoljiska za vodu. Poneže opštinski budžeti tih opštinov dosť cenki, majú šťastia, že sú na hranici z Rumuniju a i na Dunaju, ta pri Európskej uniji môžu čerpať sredstva zo fondov za prekhraničné sotrudníctvo i fondov Dunajskej strategii. Roboty počínajú 1. júlia. Konkurujú všade, kde môžu. Ta opština Veljke Gradište má otvorený 12 projekty prekhraničného sotrudníctva vrednosti 10 milióny eur. U ramikoch tých projektoch Veljke pristanišće za turistični lađi i 2 trajektni liniji prek Dunaju, z Veljkovog Gradišta do mesta Usi i z Golubcu do Nove Moldavije u Rumuniji. To značno skraci drahu kamionom i turistom i doprinješe mocnjenju ekonomiji z obidva bokov Dunaju. I svesni smo da naši poljoprivredni proizvođači... Svidomi sme, že naši poljoprivredni produkti muša biti tu prisutni. Hosti muša jest i to veľká nahoda za lokalnu poljoprivredu. Preto rozvoj našej opštiny vidíme u simbiozi turizma i poljoprivredy. Prešlo roku sme mali 120 000 nocovanja, a cilj nam 1 milión u bar blízkej budućnosti. Osnovný moto nam, ktorá spríze, mušiše tu i vráciť. Toto še vytvoruje i ja bar zadovoljný. U veljkogradištanskim hotare najbarže še pestuje željenjava, potim zemljedzilski kulturi, a ovoci loza veljomenji. Zahradkare z toho kraju boli nadaljako poznati u celej bivšej Jugoslaviji, a odkedy še žem zmenšala, mušeli obočljivo redukovať produkciju. Rozvoj turizma im nova nahoda. U opštini postoji fabrika oljeju, ktorá nerobi, a opštinske rukovodstvo še nas dava, že je najde strategijnog partnera. Takvi slučaj i za farmu Celjatoh. Postoji ideja, že by še jedno zo skalamarami zo Trsteniku počalo zo produkciju lozových kalamkov. Tu piskovita žem i barz je výhodné za toto. Opština ponúka 200 hektári do zakupu, až i za vinici abo ovocníky i jest potenciálnych investitorov zo Italii.
Mi máme dosť ovocaroch i zahradkaroch, ale i produkovateľoch likovitých rošlinoch. Práve tých dňoch našu fabriku za prerobok likovitých rošlinoch, ktorá bola u predlikvidácii, za 63 milióny eur kúpila firma Fructus z Bačkej Palanky, co nám bars milo. Belgijski vlasnik otvoril fabriku v Valade Dobra, ale on umar. Ta fabrika u predlikvidácii, a opština Golubac zalapjuje trecinu nacionalnog parku Đerdap, ktorý má 64 000 hektári i nevyčerpné je žridlo likovitých rošlina. Popri Striberného ozera i 3 valály kolo ňoho budú pretvorení do turističných valaloh, to tak volaný valalski turizm. Tak bude i u valaloh Ram, dze tvrdinja Ram na Dunaju, i kusiče pres ktorý čeče pek, dze turisti hodni vymevať zlato i lapac pestrušky na privatnim ribalove. Predstavitelje tých dvoch valaloh už učestvovali na ostatním Beogradskim sajme turizma. Turistične putovanje na lađi po Dunaju najatraktivnejše. Najčastejšie počína od samého Striberného ozera, pri ktorým z druhého boku Háci u Dunajskim zalive privezaný lađi, taše pliva po sam uchod do Đerdapske klisuri po Golubacku tvrdinju. Toto putovanje trva 6 hodiny, a do jeho potencijalov sme še mali nahodu i sami prešvečic. Nažal, jem na kratko, na pol hodiny, idem 2,5 km tam i nazad, bo cali deň dul bar mocný vitor. O samim Stribernim ozeru i o istoriji doznali sme kus veci od človeka, ktorý najzaslužnejší za jeho rozvoj i že je postalo toto, co je teraz. 2002. godine Srebrno jezero koje za vas je bilo prvo jedno od najbogatijih jezera u Srbiji, a onda je... 2002. roku Striberno ozero bilo jedno z najbogatších u Srbiji, a već postalo obična bara. Pohbena prirodna rovnovaha i iznišćeni ribový fond. Hođe dluhoke 14 km zamarlo. Spočatku sam počal sam, a potim še gumnje pridružili i prijatelje. Počali sme še boriti protiv ribokladošoh. Ih bilo vecijak turistov. Glavni turizam bula kraza ribi. Pozberali še kolo 10 osobi, ktorí podobne domaju i već zaprovadzeli kampanju i dostali pomoc od prihilnikov za cali žemi. Pobedzeli u tej bitki, kradoševi hnati, hoće ešte vše prenajde podajedno. Poribeli ozero so spočkami i šuljami, ali im bolo nepravo, že zákon nedošľobodzuje poribivanje i so zamurom i tolstolobikom pre kontrolu vegetacije u vodi. Neko radi i Boga čuva. Keď to robí, i Boh ho čuva. U ozeru še jedného roku Amur sam zjavil u takim količestve, že som bol začudovaný, bo som domao, že on sam u prirodi ne može rozmnožovať. Ale sprevednul som še. Potrimovku, okrem morálnej, za toto borbu nedostali ni od koho. I nješka hasnuli svoje čamci, motorky i auta. Pravda, dostali dacu od lokalnej zajednici, ali to njedosť. Ostatnje dospjele roky toto područje na Šulevičovo insistovanje pripadlo pod prijemstvu ribarstva Dunavac zo Skostolcu. Tam maju i službeni auto i drugu opremu i 3 placenih ribočuvarov, ktorým okrem čuvanja, robota i čiscenja ozera i poberežja, ratovanja njepljivačov, taži vycahovanje zadavenih. Pan Zlatko i dalje ostal volonter. Dzekujúci tomu Šickomu, dahto by podumal, že poneže ozero polne z rybu, zo sportského rybolovu može dobro i zarobiť. Ne može da se zaradi zato što nije... Z toho ne može zarobiť, bo nemáme pravo predávať dozvoli za lapanje rybov u našim ozeru. Toška pred pár rokami priniesol zákon o jedinstvených dozvoloch za celú Srbiju, a to odvituje ljem veľkým mestom. Mi predáme ljem 300 dozvoli ročne i od toho še častočno vytrimuje čuvarska služba, a opština Vračar, ktorá má vodu ljemu čoku, preda 7000 i krašnje žije z toho. Má i reprezentaciju, a mi nemáme za benzín. Niš preda 18.000 dozvoli, ali tam nikto ne lapa ribi, šitski z Nišu prihodza tu na ozero abo na Dunaj, ta toti tu entuzijasti dosť odškodovani. Čuvaju i pestuju ozero, a drugi na njim zarabljaju. A ozero naisce biser. Pred kus vecejak rokom fachovci z Evropskej uniji buli vžac prikladniki vodi za analizu i vyjaveli, že ozero je jedno z bohačih i zo najkvalitetnejšu nječečucu vodu u Srbiji, a može budi i Evropi. Ozda preto tu na 2 zavodi prihodzela i ekipa nacionalne geografiji, z njimac prilohi o najvekšej harči i najdzeni 3, češki vecejak 200 kg.
Ja sam bio u radnoj grupi za... Ja osobně byl člen robotnej grupy za výmenku zákona o sportskim ribolove i insistoval som, že by še znova uvedla dozvola za lapanje za regioni, že by každý mohol ščitiť svoje područje i z toho mať zarobok. Toto i prešlo na robotnej grupi, ali u predlogu zakona, ktorý teraz pred hlasanjem u Skupštini, toho njet. Ostalo po starim. Profesijni ribolov na Dunaju tu dosť rozvitý. Od Ramskej po Golubacku tvrdinju, co okolo 30 km Dunajského ceku, jest kolo 30 profesijných rybárov, ktorí ešte jak môžu doprinjesť i doprinoša turizmu. Oni majú všetky výhodnosti i polný Dunaj. Cena dozvoli im nevysoka, ali ih hartuša rižni drugi obov'язки, ktorí še nazberajú do 89.000 dinari ročne. Nacionalni park Đerdap ima više prirodnih ribara. Nacionalni park Đerdap ma većih profesionalnih ribarov jak cali Dunaj. I to dobre. Ali nije dobre, že tam počas oplodzovanja ribov nie može plivati o silnih mrežov. To razumiše zabranjene, ali je jim važni penješ. Nemaju ani profesijnih ribočuvarov. Mi odhodzali tam z inspekciju, ali sme vyhnati. Podobne i hore vodom od Ramu. Tam Dunaj pripada vodom Vojvodini. Mreži, struja, ali je tam to polulegalne. Totalna glupost. Pital sam še direktorovi vodov Vojvodini, jak to može. Nigde mi nije odvitovalo. Ribočuvarski službi tiž naspak postaveni, bo čuvac, taj zlohasnovac, možu ljem lokalci. Ali to nje spada do turizmu, ta od tih tema na to zavod ne budzeme već se bešedovac. Tot občarjujući kraj na isce každoho, kto tu razbul vola, že bi še znova vracil. Sedma sportska olimpijada školske mladeži Vojvodini posle 25 rokov znova zoznami. Mala bud zotrimana pred 2 tižnjami, ali je prepoznati podiji u Srbiji preložena za tot vikend. Naš česce pozberala več jak 1600 zmateljov zo skoro šitskih školoh u Vojvodini. Sportska olimpijada školske i mladeži Vojvodini manifestacija kotra išće u stare Jugoslaviji bula poznata jak jedna z bazov na kotra išće prenahodzeli sportski talanti u školskim возрасту. Za nju až i donjedavni predsjedatelj Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge u Beogradu na jedan zavod vyznačil, že na Sošovu zažila i ideja o otrimovanju Evropske olimpijadi mladih. Preto už da skelj roki strategija pokrajinskog sekretarijata za mladež i sport, oživljovanje tej sportskej manifestaciji i znova zazberovanje školjarov sportistov. Sedma sportska olimpijada školske omladini Vojvodini posle 25 rokov znova še otrimala toho vikendu. Sedmej pošore domašnji bul Zombor Horodze otrimana i ostatnja 1989 roku, a na nju še kvalifikovali ekipi i pojedinci zo školoh u našoj pokrajini, kotri u rižnih sportoh postigli najljepši rezultati na okružnih zmahanjoh. Na tim samitu sportistov školjarov osnovnih školov učestvovali kolo 1600 zmahatelji i 350 nastavniki zo skoro šitskih školov u Vojvodini. Oni še zmahali u 9 sportskih disciplinoh, najvecej u tih zo zlabdu, ali i u gimnastiki, plivanju, štreljactve i stolnim tenisu. Zmahanja otrimani na 11 borilišćoh u Zombore, Apatinu, Prigrevici i Staparu. Ovo nije samo, da kažem, sportsko takmičenje, ovo je svojevrsna promocija. Toto nie je sportske zmaganje, to promocija jak Zombora, tak i cale i Vojvodini i tih mladih ľudzov, kotri nazdávamše jednog dňa budu braniť farbi našej državnej reprezentaciji u rižnih sportov. Ja im žádam veľa zdravia, sportského úspichu i nasampred veľa úspichu u školi, u onišće vše školjare. Za oživljovanje toho zmaganja najzaslužnejši pokrajinski sekretarijat za mladež i sport, Sportski sojuz Vojvodini i Sojuz za školski sport Vojvodini. Bitno da se ova deca okupe, da se druže, da se upoznaju i da najlepše uspomene ponesu sa ovakve jedne manifestacije, ne samo... Bar značne, že bi še toti deci pozberali, druželi i upoznali i že bi imali najkrašši pamjatki z take manifestaciji. Njele medalji i nahradi, ali i pamjatki na druženje, bo moto olimpijadi vše bul.
Nevažne pobedit, ale važne učastvovac, a tiž i otrimovac zdravi stil života i bud znaju tre zdravi i robotno sposobni žitelj tej našej pokrajini i državi. Otrimovanje zdravja i fizične aktivnosti jeden z prioritetov školskog sporta i pokrajinskog sekretarijata za mladež i sport i vidim, že to važne i decom, ta mi milo, že nam še udalo šitsko toto zorganizovac. Nazavam še, že nam še uda prešvečic deci, že važne bud fizično aktivni, bez ohľadu na toto, či še osvojuju medalji, či nje. Jako mi je drago što se ta inicijativa ponovo... Bardzo mi milo, že to ta inicijativa znova porušana i že šitsko toto prilepene. To djecom bar značne. Značne je i nam, kotri sme u sportu, bo to židlo, gdje nahodze novi talanti. Nješka sme u skakanju do visoka mogli vidjeti djecko, kotri bilo stracene za atletiku, bo še nje malo zmahac. I ni ja pred školski sport še vraca pomali. Vjem toto jedno djecko dosta točno za to cali sportski projekt, a ja še nas davam, že tu bude beljoveci od jednoga. За нас најинтересантніша була атлетска част, на котрій участвували і школяри з основної і середньої школи з домом школярок Петро Кузмяк. Змагаліше і у поєдинечній, і у екіпній конкуренції, і ще раз свою школу поставили на сам верх. У поєдинечній конкуренції 7-8 класи Дар'ян Белаг освоїв перше место у обегуванню на 300 метрі, Іван Будинський треці у руцанню кулі, а хлапцовська штафета 4 раз по 100 метрі була найлепша. Тоти резултати хлапцом принесли і златну медалю у екіпній конкуренції. Zmagao sam še u skoku dalj, oboral sam svoj lični rekord, skočil sam 5 meteri, bežali sme jak štafetu i bili sme perši. Ja bježal na 300 meteri, oboral sam svoj lični, imao sam nejakú konkurenciju i tiž sam bježal štafetu, co sme bar dobro odrobili i oborali sme lični rekord 48, kolo 48. Ja sam malo u rucanju kuli. Slabše sam rucala nego obično, ali dosta sam doprinesla bodi, da bi mi zavžali perše mesto i zadovoljni sam. Як же тебе візі тут змагання? Добре, задоволені ми завжали перше місто. А моцніше тут змагання, наприклад, до деяких, тут все ще змагали, як і окружні або так? А по teraz to najmocніше, так. Олімпіада baš super. Je zvedlo rozlični školi, ktorí še tu zmagajú. I dúfam, že bar kvalitetné zmaganie. Videl som atletičarov, ktorí trenirajú atletiku. I vidno po njih, že trenirajú. I dúfam, že by še toto olimpijada ešte trebala otrimovať. Pri mladších Keresturska škola tiž mala učašníkov u pojedinečnej konkurenciji. Kristina Katona i Mikola Papuga na najljepši sposob ukazali, že atletika u ruskim Keresture sport číslo 1. Nas dvoje skakali do Vislo i ja zavšal 4. mjesto. Objavila sam še, skakal sam do Vislo s ozbiljnima takmičarami i bilo mi dobro. Dako sam še zjednala, dobro bilo. Koje še mjesto zavžala? 4. I to dobri rezultat či nje? Dobri, ali trebalo mi še dako. Ti nje spodzivala šitski? Hej. Ja zavžala perše mjesto, oborila sam svoj lični rekord za 1 cm i bar sam zadovoljna. I prvo mjesto Katona Kristina, osnovna škola Petro Kuzmjak, Ruski Kerestur. Na istem i šerco polne, Keresturci ukazali, že su najljepši. Zavžali sme perše mjesto i tota olimpijada pripadla osnovnoj školi Petro Kuzmjak z Kerestura.
Môžem povedať najlepšie za tých chlapcov, že še maksimalno boreli, uložili na iste trud i všetko što vyplacelo na najkraši možljivi spôsob. Zlatna medalja, pehar i meno našej školy normalno znova še čuje po celej Vojvodini ta i dalje. Tiž tak sme mali pojedincoh, Katona Kristina, kotra znova perše mesto zavžala, i ona doprinjesla tej našej pobidi, i ona doprinjesla, že bi meno našej školy naiste bilo také populárne. Što se tika samej olimpijadi, думам, že še taku čas trošla na dajki nepotrebni stvari, ale bez ohľadu na všetko, vjerojatno dlho roky še také da se nije otrimovalo, ta trebalo vecej moci, vecej času, že bi še to organizovalo na jedan sposob, dostojni sposob za Vojvodinu. 7. školska olimpijada prave zakončena, a už še rozdumuje o iducej. Pokrajinski sekretarijat poslal javnu povolanku za opštinu i Horod, kotri bi scel i mohol za svoju sportsku infrastrukturu buc domašnji 8. olimpijadi, kotre bi še malo otrimac o 4 roki. Почитовани патраче, було то шицко, co sme vam pririhtali za nješkajši televizijni magazin. U predloženju programi, jak sme hvareli i na počatku magazina, možete patrici junijski široki plan, ktorý jak i zvyčajno počina na 21 hodinu. Reprizu nješkajšov magazina možete patrici na štvartog na 16:40 minuti i na pijatog rano na 5:30. U menu ekipi, ktorá pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.